Shubor nakaslem jong udongsan Hima. MLA ka bentor kra uba AL hek menta kasni ka shiphoterek uno pra arhajar arpuar ulalet bansa me ka Pisa ka bashilak tingka na ka benta ki self help groups. Hakani kasni ka block level self help groups kila penlong ka jingsa me ki khusnam bat ka Pisa na ka benta ki SHG balabyang tam ha ka rukom pen ki wi ki kam ki jam. Nalor ka jingsa me ka Pisa uba hek ulalong ru kumukong san badula ai jingkren ru hakani kasni ha ka baula kren halor kamat jingkerdu kam kerdu jam hapo ka jilla uba hek ula benrap da ka baong seng hi ala ki kam ban ai kam mi ki wei khnang bangin la ban kiu am tang kum kinong trei bat kum juru kum kinong ai kam I belong ki employers not employment employees employment believe him create belong the employers. Sangi ki kam ki jam, I kam ki menu. Kita kan even the concept but kiu ha ka jam tray kam ka jongi but belong not only employees, but you should be employers. Kita I kam I jam ki menu. Ki one tray ha self group ka jongi, ki one tray ha kam ka jongi ba ma bi tray. Dan abi don kita ka jibut job dan menurut bala berong berstop jadi registration berjopi. Karena yang ada example dengan OIP. Sedang ni kita mencuba untuk berit tam. Mentang had created so many employees. Di bertrade dengan buat organisation juga MSSO, Member Security Service Organization. Had arpa saubot di trade mentah buat payroll juga MSSO. Ibatri hapo ka hotel ki jongi, ibatri hapo ka college nursing college ki jongi, ibatri hapo ki farmhouse ki jongi, ibatri hapo ki government ki kam ki jongi trade. You become the employers, not employees. Is done the employees and we reach to be employers. Ye item yang baru ki beliau hapo. Ketika kedon ke demand dan mga bermapi isu tu bang conceptualize. Ya kanu ke project. Ya kanu rekam kaba mga mupini kwa ban train da ka banta ban promote ya ka jingyo ka jongi kadi ka jingte ka jongi ka ban ong ban shudai ban ong for voluntary services. It is not for voluntary services, it is to livelihood services. Da ka banta bagin yo ya ka jingim da ba ki train limba ki kam ki jongi ha ni ka salah group ka jongi ba komsan bude ha ka salah group ka jongi chikogot kemudian besok mau bamalai menit pada kali ki sikogot bagi nyawa kejuk ke jisoto jimut the same mutual understanding kebaik apa tambah ladaga konsep kalau very clear ini konsep kalau very clear kami sikogot ni try kemgadu por ni try lang baru ngendat kanu ke ditu apa yang baru ki dong try bro sikogot ladaga konsep kita gerekam bakal win-win situation. Boros bomot gilo winners. Dalam bagi boros bomot gilo winners, hangka ke gilo warra ya ke jimentoy, lingba ke jimtay jongka self help group ke jongi. Te buon bahagi kam, buon bahagi beliau ki benda ki ski ke lagi betray kam ku MLA ke orang berista la kunstem ki oni ka ga kam jam unemployment problem.